Manipur we internally displaced person ping na kachang akawi protest hopokhaira. Parliament winter session ngawunrop hopokhaira Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 Lok Sabha pass sahaira. Worshimwe apora Manipuri tuina kala chokmi khawai kabo Imphal College kadam naupina protest sahaira. Hallo, Tangkhul Express Pvt Pao, Ringyaophi mahak Ningshen ina matili. Paobing may sign nanangrumsa. Manipur we internally displaced person ping na kachang akawi protest hopokhaira. Lamboy khongna ngkhong Imphal West li hopokta protester ping China shorkar li athum shim hangphangà uitui semkhavai bodily. Relief camp ngatate we IDP ping na protest kasali coordinating committee on Manipur integrity kokomina kadomida chiwi convener Khurai jumped Àthei demonstration chilivazanga. Displaced shim kurping kayon kachang we alungli shim hanung by haura kachi shorkar authorities na tui mi haida khlei Àthei na phaningung saka. Kayon rashunghaira red mi gahaya tamje shanda phokhaira. Kachang hi kapay na tangda thang kachida protest sarada kathana jin hanga. Later clay administration na kachang hi walungli IDP being safe sada mahanung rang sak akha kokomina displaced person kala Manipur we mi pingling asoda sak khamaya agitations hapokhaura kachi hang mathinaira. Protest chili IDP shàkha wazangda athumwi rehabilitation wuivang ngawao haira athumwi ramni normalcy khura khawai pohaira. Authorities na kachanga Pekar makhwirang lakhai na tangda protest chi kachang akha savara dalay. Parliament winter session ngawunrop hopok alungli Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 Lok Sabha pass sahaira. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na introduce kasa bill jina Manipur GST Second Amendment Ordinance li shichingi gachina. Second Amendment Ordinance chi taràkha tarik shinithang President's Rule adamni mikashokna. Amendment china Manipur with Goods and Service Tax Framework ina latest national GST reforms ngasun semkhavai kasana. Sitharaman nagahang state with tax system li compliance gap kala revenue loss malay khawai central GST regimes li thakta ngasun khami darkar sahawa. Bill jiwya jingli khamataiya khangache khuiharali tax slabs rationalized zanga. Current 5%, 12%, 18% kala 28 slabs ji primary tiers 5% kala 18% ina high kamina. Premium luxury commodities li 40% sakhwai propose sai. Structure katarjina tax compliance shammai. Aviation malayng sak business kasa komai kala state with revenue generation ti kadom mikvai kasana dahanga. Finance Minister nagahang reforms china Manipur we fiscal autonomy malingmay ngasakra. Tushot we ina kasangka chotragahai lansinrin ringkhawung ngachorna dahanga. Parliament session khare kazip aya opposition MPs na SIR ngasan khawai shakchangda demand sahaira. Electoral rolls with special intensive revision SIR maramli Parliament ngasan ngaye sakhawai kapona. Wuivang atam Makhami aina makhamya khangavauna da kazipchi adjourn sahawa. Lok Sabha li adjournment khani shida sahawa. Ngator question arli akashi ngasam kala ngashun akashi ngasama. Opposition MPs na well li wazangda SIR process with debate sakhawai demand wasaya. Itum na by election commission na revision ji Andaman and Nicobar Island Lakshadweep Jadishgar Kwa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Kala, West Bengal we, Jishathaira. Jiwing Jaili, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Kala, West Bengal 2026 li vote Sangidale. Bull Singuma, Sakidakale, Assam la special revision hopokhairachi. Zero Arli Finance Minister Sitharaman Napil Gatum Kwikaya. 2025 to 26 supplementary demands for Grand Staple Sahara. Bills Kaniji Topico and Topico Protocol Fresh Excise Duty per Khawai Kala Ban Masala Assembly Sis Qatar per Khawai Maramna. Kaniji Central Excise Amendment Bill 2025 Kala the Health Security and National Security Sis Bill 2025 Hoya.
यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Worship with textbook kala reference book Saigoro Manipuri tuina kala chok mikvai poda Imphal College katam naupingna human chain protest saira. Protest kasachi college campus li Manipuri Students Federation MSF nathanda avaram tuili kakatom campaign wi akaya kasata kasana. Manipuri hi Indian Constitution to 8 scheduled li zanglala essential academic materials Saigoro Manipuri aina malay tuwagachi protest kasaping na hanga. Textbooks ji English maninga kha tuigate ina mi ka hai tharan key concepts phap katali kasak leyada katam nauping na hanga. Katam nauping wi phap kata mathai khwai kala conceptual clarity wuivang avaram tui ina jishut khamili National Education Policy NEP 2020 na ngaririk kadoma gaji hanga. Textbook kala reference book Manipuri ina samshok mi khwai katha ga phaikar khwikami bohaira. Atam jada masamiya kha chikatha demonstration salary da hang matin haira. Kapungshong contract ot kupsang ka highway bending kala current bill saigoro thakta release sami khawai Tribal Youth Council Manipur TYCM Council Headquarters na Manipur Governor li kapisang haira. Tribal kala Christian shorkar ot kasanaw bingwi scheme pension salaries kala honorarium Christmas mangali mi Shokvao TYCM na pohaira. Vareshi nauping wuivang Christmas hi khamataiya tam sada kumbai da ot panglak aina sara hailaga ngasam ka khui Ringyaophi atam manglarin renewal atam kachi council jin hangsanga phanit phano atam hili shimkhurbing kan khana ot wuivang Shokvao taràkha leida shorkar wina financial kagatom atam chada semkhavai darkar sala kada TYCM na hangmi haira. Christmas hina Manipur le chingre ka hai khuirara da kajihan phongshok da phanit atamni maning kachang ochot mara Shokvao law and order measures matha da hai mikhwai governor li pohaira. Rani Gaidin Liu with Museum Semkhavai Poda Federations of All Tribal Youth Club Manipur FATYCM Manipur Governor li kapisang haira. Longkhao Nungkhao Village Damenglong District li Rani Gaidin Liu Freedom Fighter Museum Semkhavai Podali. Museum ji semki kachili atam zanggahai wuivang FATYCM kala tribal communities kateina maringkapha phongshok haira. Museum Jiwe Foundation Stone Union Home Minister Amit Shah 2021 kum shunmi kahaina. Museum Ji Legendary Freedom Fighters Rani Gaidin Liu we Pragasang Abamli Semra Kachina. Pawa Thishuda Project Jiwe Darkar Kasa Fund la Indian Shorkar na release sami kahaina. PWD in charge Chief Engineer Shokvao Manipur Shorkar na Chongtham Piswa Chandra Singh li kapangsang hairan. And a public work department with senior most superintending engineer na dahanga. Department of Personal and Administrative Reforms Personal Division na zingkum Thishuda Piswa Chandra Singh na awi leida kale existing grades Bailey Otpamji Khwira. Deputations maningaka khangaran kate malayrang lakhay na tangda Otpamji ana yang sangsara. Appointment order ji governor with zingkum Shurdat DB Under Secretary M.
Rabijandra Singh na shoi sada mishoka. Acha hontang gupsang gahai sangai festival je tourism phanit maningla bureaucratic officers kai khawi phanit nga sahawada Committee of Civil Society Kangleipak na hanghaira. Maram hi Committee of Civil Society Kangleipak CCSK we trada khare Foundation Day Kamyonli Committee jiwe President Jidendra Ningompam na kahangna. Citizen Club Soibam Laikai Imphal East Li Kamyon CCSK we 11th Foundation Day jili Lamlai Assembly Constituency MLA Khongpa Tabam Ibomja Wangke we MLA Thangjam Arun Kumar Singh gala CCSK President Jidendra Ningompam Atumna Presidium Member Sadavazanga. Manipur du short way kasag semkhavai Indian Red Cross Society Manipur chapter na samikhaili khayaakashi jithaida CCSK na appreciation certificate mihaira. Sangai festival ji bureaucrats we phanit kala shorkar na suppress sakahai mipingli suppress semkhavai strategy na the CCSK president na phenhaira. Organizations Mera Baibis kala club members Saikoro Ngadeng Rock Hai Sada Avaram Khangakli Kokha Semkhavai Jidendra na Kathonghaira. Manipur underground groups Ngadadaidawi Mi Pangali Security Force na Tukhuihaira. Mi Bingji Doctors Arishang School Vent Association Worship Bakery Dugan Gym Centers kala yarili Majit Sak ina lupa kakhui ot sasaya kaji official na ayahanga. Bawat Hishuda proscribed People's Liberations Army we political wing Revolutionary People's Front we mi kanili tukhuihaira. Ngangpam Robinson Singh alias Poster Zingkum 28 Kangla Sangom Sam Mayai Lekai Imphal East District we mi ali Kangla Siphaili tukhuya. Waikom Okent Meitei Zingkum 43 Ugoruk Mamang Lekai Thopal District we mi ali Nongpak Shekmai Thopali tukhuya. Outlawed Kanglei Communist Party we Mikhani Maipam Projan Meitei Zingkum 51 kala Khayam Thimanda Singh alias Nanau Zingkum 36 Anili Thopal kala Bishnupur we na tukhuya. Operations to a final phrasely People's Revolutionary Party of Kangleipak Progressive Pribak Pro we mi Potsangpam Niranjan Singh alias Chaubi Zingkum 29 Kangem Bali Bantak we mi Ali Awishimli tukhuihaira. Nagaland na hangtrukta kagatuma statehood day mayonda kokha semkhavai chingri gahai kala saigoro wuivang hakasang rekasang khuihaira kasathaira. Angra nangi Secretariat Plaza Nagaland Civil Secretariat Kohimali aya khuikaya. Chief Minister Nefuriona Nagaland with statehood semkaphang shongza phaningungda Laikhya chingri gahai adam khuihaira wuivang yare kokha sada ot saplungra kaji CM Riona kasatsanga. Manga khawa kamaguna yare rin khuihaira foundations haimi gahai katana bing visionary bingli khayakashi phongshoka. Riona gahang law and order kala major security ochot mashokla rada Nagaland hi chingri maitri kaji state ngasayada Riona hanga. State na gabo Hishuda Hornbill Festival Wuivang Indian Shorkar na Protected Area Permit PAP regimes exempts semkhavai ningashi phong kashok ina ngasoda PAPG permanently withdraw semkhavai pohaira. Kathaka naga political solutions Wuivang state shorkar we commitment kale Rio na hanglu shithaira. Naga political grouping Indian shorkar kala stakeholders saikoroling akauda final settlement ji atam mazangluila khuihaira kasathaira. Eastern Nagaland Wuivang State Shorkar na commitment laya kachila Rio na hangsanga. Nagaland Statehood Day angranangi jili national pingkala adolescent pingwi libraries kala digital infrastructure therkat kami haira. Nagaland Scholarship Nodal Cell shomi haira. Nagaland Indigenous Tribes tharalang dawi ngashan sari kala charu chasan twi maramli document kasa apora phrase khare phomi haira. Dream Nagaland book Pong Mihaira, PM Vishwakarma Schemes with publication, Nagaland Entrepreneurship and Impact Forum 2035 launch Sahira. State Sing app kala Discover Kisama app launch Sahira. Accredited journalists Pingli, tablet computers mi, kala urban local bodies Wuivang, sanitation kari thara chuho Mihaira. Ladluita ajiwe khamataiya Paobing.
Manipur we internally displaced person pingna kachang Àthei protest hangphangà. Parliament winter session ngawun rop hangphangà Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 Lok Sabha pass sahira. Worshimui apora Manipuri tuina khalachok mi khawai kabo Imphal College kadam naupina protest sahira. Ache we bao hiling a Changhaira, bao another clainatum sai correlly, Ringyaophi kalakamhai, Zimik Shon Saserin.